ngo kubagira ngo kuhinga no kurisa niyo backbone y'ihanga ry'etu Uganda mwene rizoba nashara munagira ngo reka tuzo muri Kigezi turebe aha kuhinga ekijuma echa apple ekijuma eki nitumanya ngo nshingo mu district nyingi konka erizoba natuza kureba munonga okuhinga apple omuri Kigezi natwenda turebe apple ezo mu Kigezi nizera musta kandi waza kugira ngo otunge ekijuma kiri kwetagwa hakatare noboko lise bintu ki noboko lise method ki kugira ngo ohinge ntumangu Kigezi eyijwire mishozi yonga so abantu bingi nje bagomera kuhinga ebihingwa nkebi so ntwenda kureba practices ezo bakukoresa omu change eki kuhinga ekijuma cha apple nabo bakatunga kasente bakatasyo makagabo ntija kwantuganira na bamwe ombahinji nkabashatu ninga bana bari kutushoborera aha challenges zibakobwana mu kingwe eki okubara kuhinga nebihamuki kandi aho mission twija kuganira ho no mukugu nabwo tushoborere okubahwerira abantu kugira ngo benyigire omukingwa cha apple kandi nabo babase kugira eki babasa kwihira mu kabahinji hamwe n'abarisa mwenu kuwa kuboryokwe orkwenda kwega aha kuhinga apples eji niyo chance yawe eyoshemewe kuba no shitama ha TV okagira tereka ndebe program eji nyege kimwe ninga bibiri na nyenzo mukayanje mpinge apo mutakagira ngo apo nehingo migongo honka ninga nehingwa nkahi no mukaya wahoro mu compound no basa kuhinga mu mutugumwe buzumazuma omutugumwe no basa kuhereza ebijuma bingi ebyo kubasa kuya entasi ya burkire watakaterwa bworo mukayawe mwe niyo shoyine kora gumana nya program eji tutambure hamwe twege aha kingwe cha apple akutandikira ahitwa kuciye kutandika ahambibo ntujihangahi natujichoka tuta nimbubo sheyosheme kwa no hinga na buri kimwe cyona ekiro kukwata aha kingwe cyo muhereza ndi Prevence Akampora iwe cyo ine kora reka tambure hamwe twege aha kingwe cye omwami ndiyo mujenye twakwashira program y'obuhinji n'oburisa yeyanjurira bari babaremba kureba program izina ndi ndyo mujenye Joab aho mwemerire ne Ruhasa Sel Ushura Ward amamba Town Council omuri Rwanda district ya Kigezi kandi ndyo muhinji wa apples the chairman wa Rwanda Apple Farmers Cooperative Society kandi nabashira umuka ogumusirguryo wanje muka mwebale kwisha ikingwa cha apple kuno muri Kigezi kiri kita ekingwa cha apple n'ekingwa kirungi munonga habo kuba nko kumwabireba no basa kutunga no basa kuhinga omusiri muke omwitakalishe kushakando yihemo ekihango wakiringaniganiza n'endejo misire yitu yatu additional y'abanyakigezi so kirera munonga akatale kaliho so kandi abahinji turiho binji so n'ekingwa kirungi munonga so ni ntero muranga nabandi abaza kutureba kugira ngo batuyegiteho cyarure sente hatu wangambira ngo ece kingwa ni nshingo mu itakarce hati nimba nabura mukacaho ogo mutu nugugomoka guba muhango omu eka yanje muyingu banyene nimba tire mwe bitu biri kwingana ki hazanye hamucyo kwingana cyo muri ejo eka omu eka no basa kwingimite 300 omu eka emwe kugaruka nkali 500 depending spacing yo wakozesa ngeno nkanye kozise spacing ya 40 mwenda ahali 12 so mwenda 12 mwenda 12 hasa no mwenda nimanyisa kuruga kuza kale kuruga kiti kuza chindi nkozise mwenda kandi within the laws kozise 12 okay dena hasa ntutindira kiri kwingana okubyara na nyonkatera 43 ahali 3 konka kabine takerinde eri deep nabasa kutera ni 2 hali 2 depending so konka zerulengo watiri kina chango kugira ngo muteguze mugwe yagale otabyali so muhoro ngakakali tusi ano hinga chikachi cha apo abachondoza bitu ba naroka cekano bakachondoza kandi batuhereza mbibyo 2 ya golden dosette hamwe na ana so nyonyine embibo 2 turya ha musoro gwa waha turya mwanya guru kwingana cyo ino mwanya guru kwingana nyine utuntu akale nyine orchard zibiri hano ninjira nka 1 eka auto emerire
then nyineho n'ahandi naho kubasa kwisika nka 1 acre so nyone nkorera nka about 2 acres hatuka turebe aha kureberera ekijumeki inyanda tutandikira ku kibyara na kibyaranda na kireberanda kwika kompereze ekijuma webale munonga okubyara apo no banza twagamba kutera China no tere China kihango itaka yaba ryorobi no basa kutera futi ibira hari ibiri kandi hari itaka rigumire iriye nombi n'ingeri y'amabare no runde sururu nebitiho otere China nga futi 3 ahari 3 nangwa na deep 3 then otanure itaka erya higuru iri turagira ngo ni ribonire urite haside ya haruguru then erya hansi erigumire urite haside ya hife then okwati itaka ryarindere wata haruguru urijwangiranemo manure nka business nkibiri nenge menko kurujira ko rabo jine then oje ojigaroye omuchina olebe ngo China kijura kitasigara kiri ngino kitasigara China no basa ku borrowing itako mu mbaju olebe ngo wachifiringa kijura hatobwe China chawe wacheza no za kulindaho about kesande nkishatu ngeno wale bahatandika komera mu kakarare kace nikigambira ngo China chaba ready no za kulete sigo eri grafted neberi yo mukavera epotingiro mukavera no kasharaho then obyale urusigo rwawe kandi olebe ngo emizi erekera kube koyiringire around mu kivero omwe olebe ngo wajinanura ningashana wajicendeza utabyara urusigo aza emizi eri koyirid eyezinjirire around mu kivero omwe waiza kubyara no basa kushikana shikamizi kurugero njuro ko rabo jine then yuma otiho ebyalizo yumaruki olebe mbweno ngo amizi urusigo rwawe rwagira obufuki oburamara mubwire butari bwahare eji apple neza kutoka kugira ibitaji kandi wale bayasetolinga mu butaka no leba ngo akavera karaba kariho akakomere eri ya Zion okashaleho oshenko wakashanko washandaga urushandago ruri ya rwenchiga inga akwano kariho kugira ngo katija kutara no kiyo kasetinga mbwene wale nkatokaho ebitaji then nikiza kukura kirete bitaji then utandike kureba ngo bitaji wabi controlling aje kugira ngo byije bikore omuti guri mu Christmas tree shape Christmas tree wajijuka ureba ngo omuti gwine Christmas tree shape noza kugureka gukore ebitaji bira alternating kutoro okoku kimwe cyatora north ekindi kibasa kutora south ekindi kibasa kutora east ekindi tora west then oreke hazonka distance inche ka 3 about 1 foot then oteho okireze hazeho endisho canopy agani mataji gali heguru yago then nigubasa kura ko mu myaka nkeshatu nigubasa kwagwaye kize shape nonji anoza kugadinga oburwire wakora shape yindu kwenda aho ningo pruninga mutyo kugira ngo uteyongera yo shininga obwiro bwinji no basa kwanipinga ahiguru ninga nabwe ahabwa kugira ngo uraba guri kwera amani gebijuma okugarabagara mwene gwashoza bijuma guraguri kwa amani nyonda kira kureba ngo hinaho gurayika guhwa amani gutayenda kushaka kukura munonga kandi nabwe wale gwina amani menji no basa kugushara ahihi na branch eyo waleba etina amani munonga then guhwenka amani mbweno ninga gukureguri mwene utashaka kugira amani go kuragura tora higuru munonga amazina ni Kwesiga Milton umuhinji wa Pozi Rugambwa Omulikabale na Kigezi yitu inyine ebiti 13 ebimpingire apozezi okazitandika bwire ki wazimara mweno zine mwe bukugubura kwingana kikando zina mwanya gurkwingana ezi apozi nkazitandika mwaka gw'2016 zindi kuziho mu government na ya indikura mu Kabale district local government na NADIS so kuba okuna na stungire bakandi beta
interested farmer umuntu uri kwenda oyinitaka uri kwenda ngo ayejumbo mu project zo kuhinga apples naguma ninzayo fina na yayo obusigo 38 najya ki nabo byara so nyine eka ziri kwikanka 10 za apples kandi za apples ziri ha stages zitakingana twinemo apples za yasemyaka apples enkuru munonga zigwa mwaka gwa mwenda rero zindi ento ziri kwirukayo zirwo mu mwaka gwa kabiri no gwa kashatu konka nazo natandikiye kujya ki kusharura apeje no gisharura bwa nyuma yabwire ki apo wagihingaje ukagihingaje omwaka gumwe necweka emyaka 2 notandika kuri apples konka ebijuma ni babiri bice so ebijuma nibiguma nibyeyongera kurugira oku obwire burya ki obwemitire kwa nengana so konka apo eli kube kuzireje neba eine erebereje kuzireje umuti gubonireje gurije ni gutere bijuma rukaga kwisara 12 season emwe so fa nyinemo emiti eri kurenza ebijuma rukaga season emwe katureba handeberera ya apeji nojireberera nk'ekingwe kindo kuba kireberera nko kutureba mbareberera omwani ninga ine ndeberera yayo noreberera ota apeji apo endebera yayo tinko mwani ninga ekingwe kindi wana cyo kureberaho apo eyori kureba ne genda na season so abwo kujya negeno mu season endebera yayo ehinduka aha bihingwa ebindi apo yakura norateka tukateka bankomuti eine process eri kurabamo so wano hinga apo hine omwanya ko kunabagambe yo distance iyo rikora kugira ngo twine processes ziri kurabamo twine kitukweta pruning so twarugwo mu pruning ya apple twine staking twarugwo mu staking kwatina na training kukora omuti okoguto mu shape nka umbrella eyo ni just ni training then twine mu nutrient kumanaginga nutrient ninga kufeedinga emiti number 1 katandika wana ngo tandike kuhinga up oreme china futi 2 ali 2 otemunke bafu emwe ningi 2 za maniwa wama kutamwe bafu za maniwa ojijwanza nitaka top soil tariganda ri wayihayo so wali mitaka limwe no ta side emwe erindo rita hand then ol mixing ojere wa mixing na maniwa then ogaru nkahe omuchina then chijire level otasiga mu chiho echina oshikavalinga ebe level mgende level ground ngambara ngo mukubyara apeji ni ndinda ho bwira naheza kutimbe China yes kinji twosere ntureba abahinji kwakweza kutimbe China hate ngo mwazyo nyencha karabyara aha bwinshishime kwa ni ndinda ho bwira naza kuteka mu kijuma canje ine kibaraga mu rukigango mureka masinde gabanze gahore ejo ninjira Dr. Ase kushigarukamo kwa ninjira ngo haraba harimo nk'ubukoko buretengwa no butaretengwa so Dr. naza kushoborora konka umbakiga nagahora barajira ngo mureka amasinde gabanze gahora mwaza kubyare bihimba ngo bitamera biratukura session ninjira Dr. Ase kucinshobora kamwe nyonka chikwata ni nshimanya nkabaso uno kubanza kina cyahora katurebe aha burwire bwa apo zine burwire ki oburi kubateganisa kuno yo mucanga cha kigezeji kandi
bwaba bwizire numburwanisa muntu oburwire buriho konka kandi kirungi twine abashaho babwo tukahirwa twagira naro eturyo mu rubaraza twine aba Dr. Roland hamwe n'abandi aba naro kacekano so ekirabeho turaba twabayikirire kandi kirunje imibazi eryo mu maduka imibazi irimo mingi munonga so n'amazima buriho konka n'imibazi iriho katureba challenges oyihireho burwire omuntu orikuteekateeka kuza omu kijuma eki kuhinga ekijuma eki ayetebeekanise kuvugana bizibu ki omu farming egyo obuzibu obundareba n'okugira ngu abantu n'enteekateeka y'abantu abingi biine enteekateeka eragira ngu nayenda kuhinga omugusha gwagunda ogusha nkuru yabirahinga kuruga enyuma so wamugambira ati apple shit niwajeta kimu rukiga so enteekateeka y'abantu nikyo kizibu ky'amaani abingi barakugira ngu apple shingu neera ryari abakuba neera kutandikira myaka 2 kugaruka higuru ngero ni nk'omwani so oyine kulindaho ekabanza yayera abakuba neera aha bitaagi ngeno oyine kugumisiriza ekabanza yagira bitaagi ekabona kwera niyo challenge ejo niyo ndakira kureba abantu aba batari patient akwa nayenda ngo ahinge style nk'eyoburo ahingera izoba asharure after 3 months so challenge ejo niyo kureba eyamani izina niraka niweta Leticia tumwebaze bakiyahoki ninzarwa kanungu muzire wanje bakwana mwita Plenary Bushara konka kahumura n'umushanya mwita Paul bakiyahoki haza turiyo muri Nyakibungo muri Buyanja muri Rukungiri mwajangambe aha kigambo cya apozi hitwe nkaba kuna baru Buyanja tukatanda kuzinga 2016 muri Rukungiri haza generation family turimo ne yakashatu tukabanza ne ya Stella Kalibwende pastor ali Buyanja tucha twakora sawo aba society yiti hapo growing twakurasiya Dr. Kamugisha ali Buhunga ejine yakashatu ayibigwireho omuzima uko apozi n'ekihingwa kisyo muri Rukungi nango mu mwanya guturimo hazo guturukusima awanadis National Agriculture Advisory Services abatwire ensigo mu kubanza tukatari kukimanya twabanza kuteganisibwa konkaje tweka twakimanya ntusima ruhanga okurango kabona apozi nsima government kutwariza hamwe ahabwo kuba gutera muri ki gombe cye cyane naro National Agriculture Research Center egerizo kutushomesa kumanyite apone kureta negendeta netwazibwa buta ahi twalemererwa beja mu tumishomo kandi ahi bakoze demonstration farms orchards batanuko kutuyamba kutuha fertilizers n'emibazi ari kwetengwamo apozi netengo muntu yine uhakantu binje tukiya yensigo mu government izi yatuhira banads kwenga zalemwa zalemireberera haro kubanura boshange zibyiro ngari yemiteri ya higuru ahubwo kugira cyabo kuremererwa ti kugira ngo bacangire konka kiretiro kuremererwa ahabwe mbera apozi nze nango bwine mu akinde cyo kubasa gukora kuziyamba mweno nkitwe umukinga apozi ntwara intercropping tuhingamwe bihimba tuhingamwe binyebwa nge bitari kwasa kugira ki birukuranisa ubuko kuwata muke kinko bucyoretse tukabutamu akwani babwenirwe ta powder ngwari yorusano mweno kugira ngo ekabe ekihingwa kiri kwenda omuntu uri kwebasa ntenda patience tujya mu cyaroka kwa sente kwenga wagira kugumisiriza no kukifaho okakikuna mwenu apoze ningo ente yenjungu wabo inende yenjungu no gireberera ino kuranga no joza no giheme baziri kwetengwa apoze nicyenda no musiri ogutari kwenda ngo mare izo botayikire cyo hazano za kushanga hati kwatirwa burugwire rusano ngoru rwaza motagire ndutambura munonga kwingene cyane ngurikanya obe norabamo noreba umutego wanje gurije gushemerirwe nigwe umusiri gwa apoze go kureba
omukushemererwa kwagwe gwoshemererwe nagwo nigushemererwa waguburaho nigugire nako bita handi n'umusiri ogushemererwa kuba niguhisa omuntu oburamo kubaho akwa no kugira ngo wine apples tokushaka kurwara hako warya ejuma kimwe nobana umuti naringe ndwara egi tokurwara senka pwere bwa covid ebijuma bikayamba munonga titwe twenga onka bikayamba cyaro cyona ahabwa bikaba birimo abayibija batwara ibijuma ushanga namwe turasasire munongo munankani omu apples kumunde mukuru mukurwaza abantu mutukarwara munga y'urusenyiga ekindi apples ezi nka marketing nindawe marketing teka tugumira hakuba twina bali kwane bazironda bazaguzo muri za mu maduka gandi nanga no kwenye nanka bambara bandi bazenda ushanga nibisha kuzironda kai aha mwanya bahereze kumanya umwanya ni bandi bijane bazironda so marketing teka bire undi kizibu muri apples zitezi nkoko abahinja aba bantu batushoborera aba bantu batugambira ngo government ino kweba kwatireho kurabira umurinaro kandi nituzaganiraho na Dr. Roland Agaba ogo no rukure byo kucondoza aha kingwa cha Apple kandi na Isaac bana tushoborera uko bari kutendeka abahinja aba kugira ngo bahinge kingwechi ogo na Isaac bana tushoborera ni imbuboki ni myanya kiri kuhingwamo Apple nitwetantara tutoburwire na twegesa ntwija kwa ntwitera tuta emiti yitweji kugira ngo yane byana binji kandi oburwire bwo kabasa kugwetantarota bishobwo mu kucondoza bacondoreze kugira ngo nibija kutereza ebika bikwingana kibyo yekijimeche ntwija kuhinga bika bibiri ninga hari ebinde tukuza kuba ntuhinga mweno gumananye Dr. Roland atshobore ahakingweki hamwe na noko bahwerira abahinja aba kugira ngo tufune binji abarukwejumbira omukuhinga ekingwa cha Apple. Amazina nibanyita Dr. Roland Agaba kandi ninkora n'ekitongore kya NARO National Agricultural Research Organization ninkora nko kukurira obuhinji n'obucondoza na no-kushoma na no ku promotion ningashi okusyaha abantu technology za Apple omuli NARO ni tukora ahakingwe kya Apple mu Uganda yona kandi tukora omuli Kigezi tukora omushozi za Erigoni ningasho muri za district za Mbale Masaba tukora omu district za Kasese eza Rwenzori Highlands tusyaha abantu technology y'ekingweki kandi Apple zezi zikija mu Uganda 2009 NARO yazireta mu Uganda era kwatanisana na World Agroforestry Center twatandika kuzicondozaho twacondoza Apple nizibasa gukora mu Uganda zisye amuhinje sete kutwamazire kucondoza twayayo variety ibiri ningashi emiringwe ebiri ya Apple twagisya abahinji kuruga 2021 twatandika kusya abahinji 2024 omuri Kigezi 2025 na mukaga Apple zikabaza hikiro mu bahinji bari kuhika kama 50 konkata indi kugambira abahinji ba Apple mu Uganda nibahika abahinji bararenga emitware 5 mu Uganda yoneje kandi nituhamya ngo nkoku obundi murabeni mureba omuryeji program abahinji Apple hine kibazifuniremo imwe nke kitongore cya NARO ninge kiri kucondoza aba bahinji mwijere mwabahwera muta abahinji kuruga tukureta Apple tujire ntubahwera omukubona embibo yo mutindo omukubanza nadizi etakizire tukaba ntuhereze embibo abantu directly konka program ya government kuyijire ya nadizi twatandika gukora embibo nadizi ijeje akira egisya abahinji abo kuba ico kikabaho 2012 program ya nadizi ijamo kugira ngo eyambe ho research kusya embiba abahinji echa kabiri tukakora kucondoza twashoza variety ibiri ana na dozeti kandi variety ibirezo ejinemwe hari ejo ejini dozeti kandi ninjira kuturaruga ryo mutinduza kuzamutogwa ana kwenda ngo abantu barebe ntaniseriho eje mitebiri twashoze mitebi type ibiri ze mitejo kandi echa kandi tukozere research okucondoza aha bijuma twacondoza aha burwire twacondoza aha kurya kwemiti twacondoza aha kongera omutindo aha apples ayi turi kugambira tuyine products zitukozire eziri kurwo mu apples tuyine apple wine nunji munonga tuyine concentrate tuyine puree tuyine apple polypheno
kandi apple polyphenol tuno tugicondoza kwe kubasa kurwanisa diabetes ningashi oburwiro bwa shukari mu bantu so tukozire ebyo bintu tusya abahingi emishomo tuyisya abahingi embazi tubaha demonstration tuyisya abahingi tubagaruza hamwe tukora cooperatives monika hati tuine cooperatives ina tuine Rukungira Apple Cooperative tuine Rubanda Apple Cooperative tuine Kweni Apple Cooperative tuine Kasese Apple Cooperative kandi tuno tugaruza abahingi amana bakabare district ngo nabo bakore cooperative yabo so ahindi kugambera abahingi nitubayise emishomo regularly by the way nitubayisyaho trainings nitubahisyaho demonstrations nkaha umufamu hituraha ni demonstration ya Rubanda Apple Farmers kandi ntuzana no kureba demonstration ya Rukungira Apple Farmers akwa Polinaro muri Buyanja nimpamyangu omugasho gwita abahingi no kugira ngo tugumize ntubahamagezi waba uriyo muhinji wa Apple oyine kurebeka ngo wayerinda ebitahirize byakubasa kwija kutahirira kurya Apple yawe mwenu akatimbaka nikija katuyambaho kureba ngo enyonyi tuzarya ekijuma citu abako no manyango cinte cunuzire cha attracting aboro kimwe cyona so wanonda ngo Apple zawe zitakaribwa enyonyi oyine kutekaho ecyakubasa kutangira enyonyezo obutashisha Apple zawe abahinji aba batshoborera ngo apezi wabanozihinga okazireberera kurunji omutoka gureberera je okagwitira kurunji okaguhereza ekyo kwetagwa ombwire kandi okaguhereza fertilizer nunji ombwire omutugumwe no basa kugwiyaho ebijuma birikurenga 2 ninga 3 nawe imagine woteka ngo omutugumwe gwiyaho ebite 2 ninga 3 kandi ekijuma uri kuchuguze cyaro 10 cyawe ninga shi ecyaro nana cyawe ngo kubatshoborera gonga binje ndumango ne cyaro 10 nobo hiro sente zuru kwingana ki ninjira noreba ngo mutugumwe nugubasa kuhereza ubwiga kashi wo yinitaka otine chori yenemu wateka mwe biti byawo nki 15 bya Apple noteka ngo nobasa kuri hamuchiro kwingana ki mwenu wareba ngo eji program korabe watandikananye kurijira hitandikire na hitwa hendera wareba ngo okuhinga Apple buzimazima nobasa kuyihamwe kintu cyangwa munonga program ekiti yahwayo netuyija kweyongera orwagabe rukwija tukiri kuganira na nabahinji aba hamwe n'abahangu abacondoza ahacingweki bomhereza ndi Prevence Kampora aha kamera nakoraho na asafuturi yahebwa turebane orwakabero rukwija shahina zechiro kwa washanga program ejo yone hwayo ninkwisiya ngunegaruka mbo rwakabiri shayitano zihangwe kankwendeze okurara kurunje